marah pada orang, sampai marah pada budak, sampai lempang budak, tumbuk budak sampai berdarah-darah. Saya nak pesan dengan beberapa pesanan Nabi. Dalam satu hadis Nabi bersabda, Nabi bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah kata Nabi telah bersabda, laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat itu bukanlah mereka yang kuat bertumbuk, bisur'ah, kuat bergusti. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang kuat itu adalah mereka yang boleh menahan dirinya ketika mereka marah. Dan dalam satu hadis yang sama ni, hadis tadi riwayat daripada Bukhari, dan satu lagi hadis daripada riwayat Bukhari juga, hadis yang sahih, Nabi berkata daripada Abu Hurairah juga, ada seorang lelaki kan, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi dan bertanya dengan Nabi, ausini, diminta kepada Nabi, berpesanlah kepadaku, dia kata kepada Nabi. Dan Nabi berkata, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Faraddada miraran, dan ditanya lagi, ausini, dia tanya lagi dengan Nabi, dan Nabi kata apa? La taghdab. Hadis yang sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari. So ini pesanan kita ni, kenapa kita nak marah-marah? Bulan puasa ni lagi bulan yang kita patutnya kena jaga kita punya perangai, kena jaga akhlak kita. Dan orang yang beriman itu adalah mereka yang Muslim yang lain tidak terkesan, tidak mendapat bahaya daripada lisan dan daripada tangan-tangan kita. So kita kena kawal marah kita. So apa nak buat, saya selalu berpesan kadang-kadang kalau kita ada jenis yang suka kuat marah, apa nak buat? Nabi pernah ajar kita. Nabi kata kalau kita marah, ketika kita berdiri kita duduk. Bila kita marah, ketika kita duduk kita baring. Sebab apa? Sebab bila kita marah ni jantung kita laju, banyak adrenalin dan sebagainya. So bila kita duduk, bila kita tukar graviti kita, venous return kembali ke jantung kita dengan cepat, jantung kita akan mula perlahan sedikit. Bila jantung perlahan sedikit, kita boleh bantu untuk kontrol amarah kita. Nabi dah ajar. Dan Nabi ajar kita bila kita marah, kita ambil wuduk. Dan bila kita ambil wuduk ni, air tu sejuk. Bila air sejuk ni, again, dia akan bantu venous return. Dan dia akan boleh turunkan kita punya heart rate. Bila heart rate kita turun, kita akan kurang marah. Orang tak marah bila heart rate dia perlahan. Orang marah bila heart rate dia, bila degupan jantung dia tu laju, heart rate kita laju. Sama juga kita belajar, orang putih ajar kan, kalau kita stres, kalau kita marah, kita kena buat breathing teknik. Tarik nafas, kita hembus slow-slow. Tarik nafas dengan hidung, hembus dengan mulut slow-slow. Breathing teknik. Islam dah ajar kita kan. Allah sebut warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Bila kita baca Quran ni, kita tarik nafas, kita baca, kita hembus dengan slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dengan pernafasan yang begini, dia boleh regulatekan jantung kita, boleh regulatekan pernafasan kita, dan kita akan kurang rasa marah. So insyaAllah, saya berpesan pada diri saya dan berpesan pada semua-semua, kita kena kawal nafsu amarah kita ni. Kita kena kawal perasaan marah kita ni. Nabi tak suka, dia membahayakan kita, tak pasal-pasal jadi kes pun, tak pasal jadi viral kan. So kita kena jaga diri kita insyaAllah. Semoga orang selamat daripada tangan kita insyaAllah.